Postoji crveni traktor na proljetnoj farmi i radi teško cijeli dan. Ako postoji problem ili posao teži, Traktor Tom će spasiti dan. Traktor Tom, 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 što bi uopće bez tebe? Traktor Tom, 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 hura, mi ne bi mogli bez tebe. Vrijeme je žetve na proljetnoj farmi i kombajn Vizi je već na polju pšenice. Vizi, u redu je. Možeš se malo odmoriti. A joj, Tome, izgleda da će kiša. A trebalo bi svu tu pšenicu odvesti u staju. Bolje da pozovem Meta i Reva da nam pomognu. Bok, Fi. Trebaš pomoć? Stižemo za sekundu. Ok, Rev, moramo krenuti. Da, znam da si sav prljav, ali možemo te oprati i kasnije. Osim toga, nema smisla da te sad operemo. Vidiš da se sprema oluja. Čuješ li grmljavinu? A mi svi dobro znamo što ovce ne vole. Grmljavinu. Hej, Fi, što želiš da radimo? Trebamo odvesti svu ovu pšenicu do staje prije nego počne kiša. Može li Rev pomoći Tomu? Naravno, ja ću ga napuniti. Rev i Tom su se odlučili utrkivati. Tko prvi dođe do staje, taj je pobjednik. Za to vrijeme, Fi je primijetila nešto čudno. Pogledaj tamo. Tamo su ovce zapele u živice. A jedna je zapela u onoj ogradi. I još jedna tamo na stablu. Ima ih posvuda. Sigurno su se uplašile grmljavine. Dobro. Bolje da ih pokušamo okupiti. Dođi, Rif. Rev je odmakao daleko od Toma. Pa je odlučio da ima vremena za kupanje u rijeci. I da još uvijek stigne pobijediti Toma. Ali Snicker se našao u blizini i bio je spreman za malo zabave. Odjednom se Rev sjetio. Utrka! Tom je pobjedio u utrci, a Rev je izgubio. I bio je prilično uzrujan.
Tom je pokušao razvedriti Reva. Ali jedina stvar koju je Rev mrzio više od prljavštine je gubljenje u natjecanju. Za to su vrijeme Fi, Met i Rif imali malih problema. Tamo je jedna. Kreni, Rif, ovamo, Met. Kamo je sad otišla? Ovamo, kod onog ugla. Ali ona je... Kako? Mislim, ona je samo... nema veze. Idemo do sljedeće. Pa što si ona to umislila, da je ptica? Ne brini, ja ću je uhvatiti. Ojoj. Ovce samo stvaraju probleme. Ali ipak su Fi, Met i Rif uspjeli nekoliko ovaca okupiti između sebe. Dobro, hajdemo uhvatiti zadnju. Kako da je sigurno skinemo s mojinih leđa? Jednostavno, sjedimo. Sjedi. Hej, lako je kad znaš kako. Napokon su Fi, Met i Rif uspjeli skupiti sve ovce na jedno mjesto. I dok je Rif pazio na njih, Fi i Met su se vratili na polje pšenice. Vizi je imao spremnu novu hrpu pšenice, ali od Toma i Reva nije bilo ni traga ni glasa. Gdje su njih dvojica? Do sada su već trebali biti ovdje. Rev nije bio druželjubiv. Nije želio da ga itko vidi tako blatnjavog i ružnog. Rif je potjerao ovce natrag do njihove livade. Baš kad je počela kiša. Rev je još uvijek bio sav uprljan. Ali onda je Tom ugledao Rifa s ovcama i sinula mu je odlična ideja. Rev se pitao što to zaboga ovce smjeraju. A onda je shvatio. I prije no što kažete palačinka, Rev je ponovno bio čist i blistav. Tomova ideja je upalila. Na tvoju sreću, Fi, to je bio samo mali pljusak. Da, ali svejedno moramo pokriti ostatak pšenice. Gdje su ona dvojica? Napokon dolaze. Wow, izgledaš super, Rev. Tko te oprao? Naše ovce? Kako su samo to izvele? Nema veze, reći ćeš mi kasnije. Sad imamo puno posla. Ok, vas dvojica možete krenuti. Opet utrka, ha? Samo zapamtite da je najvažnije dopremiti pšenicu suhu do staje i to čim prije. Što se dogodilo, Rev? Daješ Tomu prednost na startu? To je lijepo.
Ali to je bila istina. Rev je bio toliko zahvalan Tomu da ga je pustio da opet pobjedi u utrci. Ali bio je siguran da će već u idućoj utrci on biti pobjednik.